Obwo turi kugumizamu n'ehuriro ya Vision Group ey'Omuhingi n'Omuriisa w'omutaano erizooba Twine Irene Baryamwihaho kuruga omu kyaro kya Ruhita Burombe Ruhinda Rukungiri district. Irene n'omuhingi w'ekihingwa kya apple kandi akatandika kuhinga apple omu mwaka gw'2016 nagumizamu ariisa empunu hamwe n'enjoki aine ebihumi 150. Amazina gange nabanyeta Irene Baryamwihaho kandi cyari iki ejeneseru ya Ruhita umuruka gwaitu no Burombe kandi gombora no Ruhinda mu Rukungiri district. Ndiyo muhingi wa apples kandi nkakunda cyo okuhinga apples ezagwo kwankani nkani rya ndi kuzugura no kuyihakare kona mbweno abwo kubera kuriyo kijoma cya apple buri zoba nangwa nabatugera nkwince baza kuyambana hansugo zawe nko kukikozwe nkwince yambana hansugo no kiryanka nk'ikijoma kandi okiryanka umubazi mbweno kujya ngo nkani ngura apples munonga project ya apples kuyizire mu district age rukumo rwende 2016 nasharamu kujakira kukinga nanye ngo nsevinga hasa nabire ngura apples hati kunagishingire nareba kirye kingwa kirungi kandi na hati nindeba kikireje ni hamwe akasente nintamu kandi nanye ni hamwe akasente kandi ngarakandiyaho kandi ngarakanywaho kandi ebinde binyina famu nyineho empunu nazo namara nazo emyaka 2 konka ninde nizongera kukanya ahabu kuba empunu neza kuzara izara abana 8 izara abana 10 mbweno myaka 2 oshange empunu zakanya hati empunu ezo nokwe ebyo kuriya birya hayiguru konka kugira ngo nizara abana ebyane byebisigaze ebyo nimbyorora mbiguza nhamwe sente ezo kurebera ezinde ejo project ejo kandi nyineho n'enjoki ntongereho n'enjoki ezo nazo namara nazo myaka kaga mushanjumwe abwo kuba enjoki nazo obwocho bwe ninko mubazi omuntu bwanurya obwocho burizo batori kurwara bwanurya kijiko cyo bwocho burizo batori kurwara kana nacho enjoki ezo mukurisa enjoki harumwe sente abwo kuba mbwenu kati nyine ibihumi byanje nka 150 konka nkaga nho mpereze kubyongeraho mbere nyine ndiyo muri 8 muri 9 hati nyine sofa nyine ibihumi 150 ebitakatahire ninke ibihumi inshanju ebinkureba bere mu enjoki biriyo muri nkakina no konka omu project eje y'enjoki ejo ninkera kuyemu ebihumbi byanje nka 10 nanka ebijerekani 10 by'enjoki byenanka byobwoki aza buri kijerekani hati nkiba kirya emitwaro 80. Irene twareba ngo apples ezi nizo ekihingwa cyawe ekyo yebembize mbwenu shi nozireberota mbwenu kutandikira kwinga no timbe kina cya futi 2 ahari 2 otabaramwe bafu zawe kurikira hitako ku erwa kwinga kuri no basa kutabaramwe ne bafu 2 za manure emirunde minjo otabaramwe bafu ya manure 2 za manure azo urukukose urukustabura nihitakeri rya hamutwe mbwenu eri kwiragura ritari ryishari rumoto bare ninge ryishari ryenombe eri kwiragura dero oreta ensigo yawe ya apple ahamwe rwesande nkayibiraho mpaho oreta ensigo yawe ya apple ojibyaramu omuchina cyawe hati kugira ngo apple yawe ekure inamani
enyirire rero nawe aza kutandika kongeramo za fertilizer na za manure za sirare konke erga hasi einamani mbwenu nobasa kugisharura aha myaka nkena aho nebasa kuretera ebijuma bibiri bishatu kimwe konka aha myaka 5 aho mpaho nore watandika kusharura mukandi 5 6 mushanju aho to ukwe kugenda nekora nkwe kugenda neyongera aha bijuma. Irene nayureka ngo apozi okuzirebera tizirukuhenda ecyamani no kureba ngo warwanisa obukoko oboro kuziteganisa zatandikire kumpereza ebijuma nazo ninyongera kuzirebera kufuhira mwakabazi konka eje kufuhira omubazi omu bijuma nako nukuba kutaru kurungi byakuzire ebijuma nkebyo habwo kubima bazi netaho munda nabwo echo kandi byakuzire ebijuma nkebyo tutegereza kubura yuko kweza kusharura noshanga tutakitera mu mibazi kugira ngo nomanye mibazi ege nayo nerwaza za kansa manya nerwaza weriya mpaho mbweno bwiro bwo kuba byakuzire kandi tukukira kufuhira mwa emibazi konka handi tukira kutera mu mibazi nizikira kurwara powder nizitunga ndwara nkuko kureba enyanya nizirwara na za apples nukweza kurwara mbwenu tuzifuhira konka zaza kugira ebijuma byo kuribwa kandi aho mpaho byo kufuhira tuba tubyemerize tubasa kutera mwa akabasika kake ko kusakara nungi konka handi tuba tubyemeriza bwo kugira ngo tutari emibazi ejinjeje twafuhirizamo ati omukukoma emigoyi tena nore haka harwe nkonda apo yo wotajinikire nikiguma nikikura kite nkomuti gwonyine gwakarutusi wano gureba hazowe tikikuherezaje mbweno tekwa guma no yinaka kugira ngo etunge ebitaji kandi ebitaji bitunge na furaiti birebe nkutisibiyaza mu kicucu ekitaje kiwinika wine kiraha mpaho ekitaje nkeki neki nkikiwakino koti oti wakino koti eki kitatungikire kikakibuza right mbwenu twinika kugira ngo buri kitaje kiwinika kitunge na furaiti rero kibone kukurabyaje no kutwereza ebijuma. Sizoni eyahwire apples zikateganisibwa ebinyonyi hati kimugemeserize kutandika kuzishwekesa obutimba hamwe n'empapara z'amakuru. Mbwena katimba kakor kureba sizoni ehwire ebijuma bikarirwe enyonyi enyonyi zikarya zarya hafu y'omusiri gwona so twayebuza tukore ki obu now turiyo ndugezaho experiment umuntu akatwabura tushane tuteho akatimba nkaka kakingira ebyonyonyi hati turiyo ndugezaho gukora experiment akatimba akakureba okutwakubasa kugera ki kukingire ebinyonyi ebyo ngo bitabireke kurya fruits zaitu mbwenu obwo butimba bwamaramu ebiro bishatu konka turiyo tryinga tutukabutire mu buriyo butwakubintu butamu turiyo ntugezaho tukore tuti konka kikuru no kureba ngo enyonyi tizataha mu kurya ebijuma byaitu nibyo obutimbo buno bwo kukingira enyonyi kurenguzereke kurya ebijuma byaitu. Omusiri gwa apple naba nagiguza hagati ya shiringi hamwe na shiringi 6 kandi ngo akasenta kana kake akabire nayenda atandike kukoresha nde erukuruga omu apples. At season ya apples nebasa kwera neyera nka hati kandi season erukwija ushange etayeraje mbweno nambwe hato obutezezereje season yahwire zikera kurungi konka nazibagana n'ebinyonyi ebinyonyi nabyo byarya konka mbweno hati kandi season egiteyizire kurungi konka nkwe bakutwegesa abakubana butwegesa nabajya ngo wayirize munonga season ege erikwisha nebasa kubeta abanungi asa nyo season erikuchera kunyerraje ni season yo eje itukusharura okwezi kuyikumi umwe mpaho okuyikumi nebiri okukubanza nto batusharura ejo niyo season ekuchera kunyerra kurungi mbwenu kaho mpaho noshanga hakiri ekitinke no shanga kirwe ebijuma byawo nka 50 no kucheraho cyaba cyezere ushanga kiri muri 50 no kucheraho ebijuma itwe omuhorosero ekijuma ntunza shiringi 5 mbwe kurugera size 5
rukaga kurugera size eyuwe hamwe mwenu rero uriya nawe aza kukitunza shiringi 8 aza kukitunza shiringi 10 mbwe naho mpaho nho kureba norebera ngo nitwe ntwetenga kugera ikitwayongeraho oba nko kukamura nka juice kora nka apple juice tukaguza yes tukaguza nitwe tukareba ngo twagera ati tuyihaye mwaka senta kayirireyo bimwe ahabikoresa ebyarukoresa omukureberera apples harimu sekatuwa hamwe n'akasumeni ko kusharisa ebitaje bihango ni bani yetenga ka sekatuwa nkeje yo kureba niyo ndo kupuruningisa mbwe nitwa mu twantu zo umuserendote kwa kujana na sekatuwa abo kwano bano amanyango burizoba hari humuro gwa sekatuwa ubwo kubano gwetenga kandi ibindi harwa kandi kandi baketa ko kushara nk'ebitaje bihango nk'akasumeni yes ni nk'akasumeni ako kandi kashara ebitaje bihango konka ubwo butaje obuco bwo kupuruningisa tukoresebe kandi nyine nabwo zabanezera bundi hariho butukurunda n'amahore tukashemba mbwe n'icujoma kingana nkayihuri cyaba nkayihuri rero utandika kushemba nyine kugira ngo enyonyi zitagera zitakirya mbwe nawe ushanga nabwo twayitinga amahore nkago tugenda tusaba ebyo bingana n'ihuri konka nabwo ushanga gatari kumara nco kurebera ntupanga nkebi byo byona no kupanga mbweno kwenda kurwanasa obukoko obwakubasa kuteganisa empunu nata omubazi omubafu waza kutaha omukiju cy'empunu obanza warubatamu kwita obukoko bafu ejo ngijo negumera mwamaize waza kutahamo norubatamu naba harimo omubazi norubatamu kandi ekindi eje bafu ter permanent abwo kwanyenda kuja gukora akantu ka cement kati kari nkakauto kukakozesa cement mbwenu kari nkakato rero twaguma ntorubatamu tukutaha nkahe omumpunu kugira ngo umuntu warga heru atakaja n'oburweyire obo yargo mu mpone zinde kija n'oburweyire umuntu kayitwa katahamu mbwene ico nico ndikupuraninga gukora abwo kwa nazo sofa n'imyaka 2 yonka eyimbere eyinzitahirimo omukurinda eby'obuhangwa akabyara imiti kandi omiti yayombekamu ekiju cy'enjoki twine yekebiro kwife kandi na marching nayo ntugikora nambwe no mu bihuiremo konka hati uno mantu zakuzo mu season y'omushana hati tuyihamu nk'ebihimba nk'ebi ntwishagaruka ntumarchinga abwo kwa turi ntuzo mu season y'omushana twisha kutema ebisharara twine ebisharara okwifuku biriwe bingi hati ntwisha kureta ebishara ntutandika kwarra ahabwo mushana oguriyo nugwija ubwo kwa mukago kwa mushanjo nuguba guriyo mushana gw'amani Irene mbwenu apples kuziru kukora ozuguzota twineho motoka ninshitamamu na apples zanje ngenda na driver tugenda ntuguza turugutandikira tutiona za kashenshero ntupakinga haka trading center ntuguza izo berindi tuzarukungiri nakwenu kokwe tutandikiraho mpaho ahabusenta ahuduka bwaseraho mpaho ntwemerera buduka tugumiza muno mu town tuguza nk'aba supermarket tuguzabo mu Katare tuguza nobu hakubo wagaraje ntuzayo nayo tuguzayo nukwe tuguza tutyo konka ba UBR babire baturaganise nka society twine nanka society yeitu nabajeta Rukungiri Apple Growers Cooperative Society aza aba UBR nabaturaganisa kujangu bishe batugure hata bongo kuba kugurana bagura mu kirozi aho nkiba cyatuyamba konka kandi benda ngo tubanze twakora union tuterane nabaka itwe nka Cooperative Society ya Rukungiri tuterane n'abagasese tuterane n'abakabare rero babone kugira ki kutugora
baina amasiko gukwisha kutugora bwo kwahine no shotine ubane nkabiya bano wayine bakoramo rero nibenda gukora planti bakagumana bagira bata nabatugora batugoromo apo nanga apo zo mu kirozi aho ncisha kutuyamba okutoro kunoku no hikahariya no guza shirinje 10 no hikahariya no guza zingahe aho nchaba cyatuyamba kuguriza hamwe kandi tukaguriza mu kirozi abasize kuyamba abantu abamwetorire ariko bahereze imirimo abana bebona bakashoma baheza batunga imirimo mbwene imirimo yona eya farm nagikora wenka abataka harumwe bakwijana bakankorera imirimo nambwe hariho gurupu y'abantu mukaga yabanehinga ifaho n'abataka n'abatahi banje kandi abandi bakozi aba basigaza binkukira kwese abo nabone barga kucibara barga ngo nushangane barga nko mu 5-6 kilometers nkomwe za buyanja za rwamarenje nkokwe hate niyo ndukubiyo ekonka in future nintekateka kwija kutawa kapa ebintu byona bya hati tinka bitebeka bayire nko kundu kwenda nyenda ngunkiza hampa ninja kutawa kapa mbwenu natandika kubona na customers benshi munonga kubukushesho kora mirimo inka ini charge nimbanze emirimo yo munju teka breakfast kora bihanke byo nchijoroga mu nshohora ndiyo mu musiri manyaba bakora nkahe manyo muri yesa yari sankahe no shanganye tororamo naruha nukuruha ebyo nibyo nkukira gukora rero kandi ningo muntu yazo mufamu omunango mu onkomu aposo nkamu hariho bunkureto muntu otakubyetegereza je mbanza naza kumworekerera amizi agarukoresa omu misiri ya farm nakoresa sora eri kugasindika omutanka rero agashukera emisiri ekitanka kiri hariya haruguru ekitanka ekibantiro kiri hariya haruguru bakamperezaga hose pipe ninkwata orupira rwanje nshikira nyene sora ninjitwara sose nokwa hamugera akakwatana naitwe ahasi no mugera azoko niyo tukutwara sora rero bakapampinga amaizi gakayizira kimwe gakazo mutankomu okurwa mutanka mutanka tukata horupira tukatandika kushera emisiri nyuma y'ine nkebiteka teko byo kwenda gukora imyaka kikumu misho mbene paranda sa ninyenda ngundebe ninkora apple juice ndi kuguza ndi kupakinga apple juice ndi kuguza abwo ko bayo ubwo cyanaja already nyina katari ko bwoki konka ebimbi no kubunzya mbwe nyenda ngundeba ngo nashoramo musiri nashitama hamwe nakora juice yanje nagipakinga nagiguze hoyi kwihatandika kuhinga apples ekiri kucira yuko muteganisa n'enyonyi eziri kumurira ebijima bya apples eze nyonyi zakambere nyonyi zikazirya kandi enyonyi nerye cushume cye cyango icyo kija kiri cyango kandi nekirya ekimaro kimwe no manyaka apo ko kunikarwo munanko mufurawa kayishana kanurira enyonyi katandikira hobwe kukarya Just kakoresa karosi ya shilingi zinga enyonyi nka miliyoni nk'ibiri Bueno tinkwenda gukora rosi nyenda kuguma nteho ampana janti ndiyo ninkora experiment ebimbibe nosha kushangana bisimbura natereza nta hagati ubumbo nyenda gunje mbutereza aha mutwe gwebiti bureke noreba hati kutiremo nangwa abana nibo babere batamu nyenda ngume mbitereza ha mutwe gwowe nanka gwebiti obutimba bugenda ha mutwe gwebiti hati nkaka kono ushange kari ha mutwe gwekitakati bore kuzamu rero nkashumize aha muhero gwomusiri tubuhabuzi ubwo kwereza bemba kureba TV West twendera program yito mbwenu abarukunde babantu mwe ekingwa cha apo nekingwa kirungi munonga apo no mubazi nogirya nke ibyo kurya kandi ogirya nko mubazi kandi mbwenu nko ku burya obwire bwa COVID-19 no manya ebishumebi nibyo bire bihwera abantu omuntu yashasha yakoragira ki nebikira bikabe muhwera munonga omuntu otine fruits sakana bona
konko omuntu oine fruits nebukuyamba aha vitamins uguma oriherese mu magara gawe nabwo ekyo nobu akuba bano apple neribwa omwana neribwa omukuru neribwa omuntu omukayikuru buri omwe ekijuma kya apple nikyemwanguhira nobu akuba omwana muto atakanenere nabasa kunywa ka juice ka apple mbwenu sabo nabwe apple nenunche munonga omuntu watunga chance ningo katunga seedlings nikyenda ngo omuntu ahinge apples zimuyambe ziyambe ekaye ziyambe community ziyamba abantu bimwe ahabigendererwa bye omisho nayenda atandike kukoresha ndi ero kuruga omubijuma bya apples yebare kuguma nanye aha program egi kandi ehuru y'omuhingi no murisa w'omutano negumizamu kuba noyenda tukutayayire aha famu yawe omuhurreji nobasa kutwikirira aha office zitu eza TV West Burombe Mbarara ninga otere producer wa programu egi aharizuro mushanju 4225 omuhereza ndi Ivan Tsimi guma aha TV West nehinda otakargo.